Village d'origine. Mana Muluba. Muluba wapi précisément? Ya. La wapi? A place là on est habité. Secteur. Secteur qu'on a habité. Territoire. Province. Kasai oriental ou Kasai central ou on a habité. Sankuru ou Lomami? On a habité. On a habité? La main. Vous pouvez se éviter. Autant va être dit. Mana suka na 4e. Oui. Il y a option. Elec. Suka na allez. 2024. 2024. T. Vous avez un bana? T. Vous avez divorcé? T. Vous coupez la moitié? T. Vous savez la rate? Oui. Et ça déjà, you. Tout n'a été gars. C'est-à-dire, les questions sont adressées. Et ça déjà, you. Masambila da. Na armée là. Vainqueur. Armée de vainqueurs. Yeah. Ça, on parle. Et la minute dans la moussalati. Au Bandiwa. Tengah la vani na kama Mobutu. Na Greta. Na Greta kuda terrain. Na Greta kuda terrain. Greta. Yeah. Côté. Le terrain. Ça va numéro C. Tinazaka na numéro papa. Numéro il y a venu à Bino, il y a adresse à Bino, il y a monté. Oh, il y a adresse Bino habité. Bakanga Kyodati. Nga bakanga kinga les 17. Baerdi. Ya bakanga nga ba 11. Bakanga Kyodati. Ya bakanga nga matanga. Matanga. Matanga za Kyodati. Epa kukula bisu ana changu. Ana changu. Changu précisément wapi? Na esoko tikuti mukali. Affaire awa. Affaire quoi? Oui. Au cimetière. D'accord, c'est des micros et pas Mukulungu Mbuda. C'est celui. Eh, ça tatouage. Comment vous faites nani? Ya Mindele. Allez. Ade. Adela ou Ade? Allez. Ade, ok. Vous votez bien? Qui tient ça? Le 4e. Les 9 mois. Ouais. 2008. 2008. Pourquoi papa nani? Mukulu. Adala ou quoi? Azali. Pourquoi maman? Mukulanzadi. Nani? Mukulanzadi. Mukulanzadi. Mukulanzadi.
Azaliwa kufa. Hawachokufa Kaladi. Village d'origine na bino. Gulungu. Hein? Gulungu. Secteur. C'est Lunungu. Bulungu toujours. Lunungu. Territoire. Victoire na Victoire. Province. Oui. Otanga baitili nini? Suba 6e. D6. Ozwa diplôme? Oui. Na option nini? Biochimie. Ozwa diplôme na nini? 2025. Bien sûr, maintenant, je suis sur l'homme. D'accord. Au bala? Baladi. Baladi. À 2009 na balandi. Zamona. Tina mina zama 2009 na kubalandi nini? Au Sabela. Na catholique. Catholique. Aujourd'hui, au bout de 2009, Le 9 mois 2009. qu'est-ce qui est écrit là? Vous pouvez changer. Le 9. Au salam, 9. Statique. Hein? Statique. Statique. Statique ndeni. Tabasili. Statique ya manzaka na wa. The plants. Au Banjo wapi? Ngalima. Hein? Komina Ngalima. Komina Ngalima. Quartier? Finda. Avenue? Lovo. Numéro combien? 57. Bakanga pire de Tatini. Le 19. Hein? Le 19 passé. Mais peut acter votre comparaison. C'est Maître Chako Logomba, je suis défenseur judiciaire de ce soir pour le compte de tous les prévenus. Oui. C'est là qui va y venir. 7 heures. À 7 heures. Oui. Pour le but qu'on vend à le beau Congo, nous sommes toujours côté au Nini. Bien, Bakanga les choses. Bakanga ngala Pascal. Pascal, précisément. Vous voulez voir? Hein? Vous voulez voir? Kuitanga atasi ya kutana na boulevard mumbaka o na kitata atasi ya kutana na polisi bakanyima. Ba policier wapi? Possibilité nanda kotika mbongo ya petit frère nga babinga nga na ko bele na ko tikele mbongo. Ça va, c'est des micros pas ya Gamba Kalala. D'accord. Aïe, Tukala, ma papa et non. Aïe, Tukala, ma papa et non, c'est ça? C'est ça.
Nabuta mina na Profesa Bukangalunzu. Nabuta mina Bukangalunzu. Nabuta mina 25 ya 12e mois. Hein? 2000 ans. 2000 ans. 2000 ans. Ahitukala. Ahitukala. Akufa. Akufa. Kambamba Madeleine. Mama Zali. Village d'origine. Bukangalunzu. Secteur. Secteur Bukangalunzu. Territoire. Kingi. Province. Province de Kwangu. Nasuka na 4e humanité RP akufaka mtu atangisa ngali susa za tini na katana na ngai. Pédagogie. Obala? Ti. Zamona? Ti. Ti. Sambela kawa. Na Catholique. Samsalani. Nabula na mutuka papa. Comme receveur. Na campagne. Na boulevard. Boulevard. Na boulevard, boulevard Lumumba. Numéro combien? 37. 37. Combien c'est? Bakangaki yo date nini? Bakanga le 24. Numéro na bino déjà 37. 37. 37. Le 24, ndio bakangaki yo. Bakanga le 24. Le 24 ya mwani. Février. Et mardi. Na heure nini? Quand à partir à 16h. Bakangela kyo. Bakanga na kati ya pause ya lupango. Na to bakanga na kati ya pause ya lupango na to longola batterie na mutuka puna lupango na bino. Na lupango na biso puna gecha batterie na kati ya nini? Na kati ya lupango. Tindi bayelanga bakanga ngai muyibe bape babimana bayobutula batterie te bokendika tikuna ngamo na koya pepe tindinga yakana bango bazalaka te. Ndi baya komima biso kototi. Banayi bakanga kyo. District ya Kampembe. Pesa ni kwa ya Malunji Sangata Malunji c'est pour Ya poto. Kombo na nani? Malongi Yangata. Malongi Yangata 5h. 5h, oui. Obota mieux. À Kwangu. Kwangu est province, précisément. Kafululu.
Kafuludio. Makasi. Kafuludio. 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 Le 31. 30 Oui. juin Oui. 2000. Kumbu papa. Mathieu Lusinga. Mathieu Lusinga. Mathieu Lusinga. Oui. Azaliwa kufa. Akufa. Kumbu mama. Paulina. Boyela. Paulina. Paulina nani? Oswe. Oswe. Oui. Azali? Oui. Village d'origine. Ifulu. 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 Secteur. Lufuna. 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 Territoire. Popo Wabaga. Province. Kwangu. Otanga baiti nini? Sur la 4e des humanités. Na option nini? Social. Obala? T. Obota? Na mwana. Na mwana moko. Osambela kati. Chapelle des vainqueurs. Osambela nini? Atera poso. Poso ya nini? Engulu. Ubandi wapi? Amasina. Abeni? Pemba. Pema. Pemba. Pemba numéro combien? 31. 91. 31. Quartier? Quartier 3. Commune? Masina. Makangati wapi? Narai. Rai. Date nini? Ça 22 jours. 22 jours. Oui. Bayar nini bakangati wapi? 17 heures. Service nini kangati wapi? Police. Polisi wapi? Ya Luasa. Lako pesa ni kwa ya Kadima. Kadima tikeli. Pesa yetu ya mbaki. Kadima Chepela. Chepele. Kumba midele nani? Exaucé. Hein? Exaucé. Exaucé. Ubutame wapi? Na Kinshasa. Le 4e. Le 4 janvier Oui. 2006. 2006. Kumba papa. Chepela Dalu. Chepela David. Dalu. Azali. Azali. Kumba mama. Mbwenimo Iget. Mbwenimo. 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 Iget. Azali. Azali. Village d'origine. Habité. Secteur. Habité. Territoire. Habité. Province. Mbujimai. La Kasaï orientale. Ngai baba Mbujimai.
Tanga ba étude nini? Na présenté année. Dans la sixième. Na option nini? Mécanique. Dans moi aussi. Ti. Dans moi là. Ti. Votre ça. Ti. Vous pouvez là. Ti. Vous avez divorcé. Na l'autre. Vous savez là. La catholique. Vous savez nini? Na vita habari. Na equipe nini? Na Golden Boy. Na gawati. Utafanya na Terra Buda. Upande wapi? Na quartier 8. Quartier 8. Avenue Maba. Mabama. Numéro 16. Maba. Commune na Njili. Bakangachi oza nini? Na beti 4 semaines bakanga samedi nde. 4 semaines bakangachi na nini? Ba 16h. Bakangela jot. Kana vena biso. Service nini kangachi? Komanda Gi. Service nini? Asala na IP clean na Komanda Gi. IP clean. Avant la 5. Et on a témoin. C'était une fois ya Makina. C'est bon ça là. Makina kombo mtoto nani? Komo na ngai Makina Tota Anelka. Tota Anelka. Très bien. Botami na Congo Central. Et précisément wapi? Na Zongo. Zongo. Et quand tu es? Le 22 août 2002. Le 22? Le 22 août 2002. Pourquoi papa? Zanza Tota. Zanga Tota. Zanza Tota. Azali wapi papa? Aza kuna na Bakongo. Azali kuna na Bakongo. Oui, kombo ya maman? Maleka Sandra. Azali? Mort. Azali? Mort. Village d'origine à Bini. Village d'origine à Bissau. C'est un village à Kwango. Kwango? Oui. Secteur? Secteur na ezali Ngovu. Secteur Ngovu. Ngovu? Oui. Si pas oublié, ça micro. Territoire. Territoire Madimbo. Madimba. Province. Congo Central. Zanga va étudier nini? La seule électricité. La diplôme. La D6. Oui. Obala? Na bala te mais na bota. Bota. Oui. Bota va combien? Naza deux jumelles. Ah bah jumeau. Jumelles mibale. Donc, on voit 4 personnes. Vous allez voir 4 vannes. Mibale ya basi basi. Bah jumeau il dit que déjà mibale. Ah, mibale ya basi mapasa. Au sambela kawapi? Nasambela na bouddhisme. Bouddhisme. Au sambela kawapi? Na bouddhisme, Buddha. Buddha? Wow. Ah.
Osa msala nini? Nasala modèle esthétique. Modèle esthétique. Esthétique. Oui, modèle esthétique. On va dire à Bénin. On va dans Mamvululu. Mamvululu. Mamvululu numéro combien? 198. 198. Quartier? Quartier Mukoko. Mukoka. Très bien. Commune? Mbatigi. Bakanga yo date nini? Bakanga le 7 février. Le 7. Oui. Travailleur nini? À Tongo. Bakanga yo wapi précisément? Bakanga na ville na biso. Service ni kanga yo? Na proximité. Esa micro epa ya Alunga Zunzi George. Alunga, comment on se trouve? Nzube. Zoubé. George, hein? Georges. Botami wapi? Na Kinshasa. Le 24 mars 1992. Pourquoi papa? Malingo Camille. Malengo. Ah. Azaliwa kufa. Aza enfant kuna kutumba. Kombo ya mama? Akonga Colette. Akonga. Ah. Azali? Azali. Village d'origine. Village nde na habité mais papa boutinga mungala ambuza. Territoire. Wandi na habité. Secteur. Na habité. Province. Nyonso ngaki na habité. Mungala ou mboka la bondi Bumba. Bumba. Territoire de Bumba. Province de Mungala, c'est ça. Autant va-t-il nini? Je suis dans la 6e d'humanité. Vous avez décidé? Oui. Option nini? Mécanique. Obala? T. Obota? Obotisa? La boutissa. Bana boni? Moko. Au Saint-Bénéral? L'ensemble malam. C'est pas quoi, hein? Ah, je sais pas quoi. Au Saint-Bénéral? A déchargeur. Déchargeur. Au déchargeur à biloko nini? Bakwanga, bafufu. Ogondi wapi? Na Masina. Commune ya Masina, avenue nini? Avenue Ngungu. Lungu. Ngungu. Ngulu. Ngungu. Ngungu numéro combien? 37. Quartier? Masina. Quartier. Bakangaki yo date nini? Le 26. Baer nini? 14 Bakangelaki wapi? na parking ya Mulanga Koka na Liberté. Parking ya Mulanga Koka na marché Liberté. banani bakangaki yo? Ba policier associate. Polisi associate nini? Ya terrain basket kuta mafatu. Hein? Na marché de la Liberté, référence ça va bien à Siat. Ça va. Pesa micro epai ya Luzolo. Pesa ekopulu.
Zolo como na mfuna. Zolo Chona. Sona Fati. Ah. Alias MDJ, c'est ça? Ah. C'est ça? MG. MJ. Et vous t'aimez? Gishasa. Les 40e. Le 27 à 8e mois. Eh? Le 27 à 8e mois 2008. Comment papa? Luzulu. Azali? Akufa. Comment maman? Mundele. Moulele. Azali? Ah. Village d'origine. Congo central. Congo central est à province. Village. Bukanabino. Mtoto wa Kongo, kutoka baba wa Kongo. Oyebi Congo ya Bukanabino te? Ah. Naeba kimya na bosani pe akala fo. Bosani. Secteur oyebi te? Territoire pe oyebi te? Province ya Congo central. C'est ça? Oui. Autant va être du lit. AD6. Na option nini? Électricité générale. Autant na mwasi. Ah, moi aussi. Kombo ya mwasi nani? Monique. Hein? Monique. Moni. Kombo ya mboka nani? Ah. Kombo ya mboka ya mwasi na yo. Kasongo. Oza bana boni. Moko. Osambelaka. Na message. Bauti. Osala mosala nini? Kumba moto. Ovandi wapi? Na Kibateki. Aveni? Révolution. Révolution numéro combien? 6. Quartier? 17 mai. Bakangaki yo date nini? Le 18 Ya mwa nini? février. Abayar nini? À 10h. Bakangaki yo wapi précisément? Kanga na godo kinda bomba moto. Hein? Godo kinda bomba moto na station. Station nini? Utsuka liba station sebele na wewe wakumba station te station dali sa moto. Masanga sko esanga marita ngana da superstar misa moto. Oyebi yango te? Na ebiti. Ah, Donc oyebi esika bakangelaki yo te? te esika bakangelanga na eba veni mais komba station na ebiti mangenge. Aveni? Mangengenge. Mangele. Mangenge. Service nini ekangaki yo? Police. Police ya? Police pega ya mangenge ana. Pesa mikro epai ya Matondo. Matondo. Ande bisco wakanga pale Ebite. Baino bana. Awa baino. ana service Matondo. Bo badne bono walukaka ote. ya pasa kama ile sema nitakuja aliki hapa kama hiki ya pesa kama ina tunataka na advice na ku hebu sasa kwa sasa kwa sasa tisi kwa mama fun
Matos. Matos. Le nom na yo nani? Jérémy. Jérémy. Na Kinshasa. Le 10 mai 2009. 2009. Oui. Kombo ya papa na Edo Matos. Azali akufa. Azali. Kombo ya mama Matondo Kari. Azali akufa. Azali. Village d'origine. Maïndombe. Maïndombe, c'est la province. Village de Zanine. Bandoudouville. Village de Nine. Wapi na habité. Territoire oyebité. Secteur oyebité. Babantu. Quoi? Naza papa nangaza mutabandulu. Ah. Province Maïndombe, territoire Poutou. Secteur c'est quoi les années? Bon. La Bosolo na habité. Autant va dire nini? Nasuka na 5e mécanique. Autant na nini? 5e mécanique. Na nini otiga classe? Bon. Ba 2023. 2023, c'est-à-dire yo na 14 ans qui na 5e des humanités. Hein? Yo bota na date 2009. 2009. Oui. C'est-à-dire na 2023 yo qui na 14 ans qui na 5e des humanités, n'est-ce pas? C'est ça. Na kota classe avant. Bon, de toute façon, les médecins vont vous examiner pour savoir ça. Vous en avez moi aussi? T. Vous en avez moi? T. Na Yahweh Shama. Yahweh Shama. Na bitra pression kunika mituka. Pression kunika mituka. Pression. Pression. Pression ba bitra bo. Ah, na ba moto. Ah oui. Depuis dimanche. Hein? Depuis dimanche. Dimanche passé. Oh, il y a semaine yana. Donc on s'allie 2 semaines. Nazo kindi 2 semaines. Donc ça 2 semaines dimanche. Hein? Donc ça 2 semaines dimanche. Na indépendance. Avenue Indépendance. Vers 16h, 17h. La police. Yambo Mabi. Oui. 7. Nawaba. Yo kamulai. Simba basket ba jouer parce que basket.
bâtiment. Bienvenue. Tawaba Mungu bienvenue, c'est ça? Tawaba Mungu. Okota ngapi? Na Kinshasa. Le quantième? Le 17 janvier 1997. Komba papa. Mayas. Mayas azaliwa kufa. Azali. Komba mama. Christine. Komba mboka. Komba mboka. Tawaba Zombo. Komba ya mama na ya mboka. Diakisosila. Ya Sosile. Diakisosila. Azali? Oui. Village d'origine habité. Bambali papa ndi Muzombo, mama bika. Bambali batapa Kongo. Bani na wande musuna yo. Secteur oyebité. Ouais. Territoire oyebité. Territoire Zamka. Papa Muzombo. Non, nous sommes c'est tribu. Je sais pas. Territoire que oyebité. Province, Zamka Congo central. Hein? Oui. Zamka Congo central. Oui. Nasuka na cinquième humanité. Cinquième humanité. Option Coupé couture. hein? Coupé couture. Coupé couture. Vous avez moi T. T. Vous avez moi là. T. Vous savez la carte. Imbangiste. Vous savez ça là. Un joueur. Joueur équipe ni. Sporting club. Sporting club. Vous vendez wapi? Kimbanseki. Kimbaseke. Quartier. Quartier. Kayuru. Kayoui. Kayuru. Avenue. Indépendance. Numéro combien? 28. Kangama date nini? Banda mardi la semaine. Zaki bayo nini? 14h. Bakambela kiyo place nini? Liboso lupango. Hein? Liboso lupango. Komba mama. Mafuta Fossi. Mafuta. Azali. Ah, à Fossi. Village d'origine. Paille. Pagne. Paille. Paille. Secteur. Coelho. Coelho province. Territoire. Timbala. Madame Tomati Manimba. C'est ça?
Province Kwilu. Ah, Utanga batili nini? nasilisa na diplôme. This na option nini? Mécanique auto. Utanga mwasi? Ah, Kombo na yena nini? Nzozi divine. Utanga na combien? Ibani. Sambe la pati. Catholique. Usa msala nini? Non chauffeur. Uvanji wapi? Avenini? Baina 56. Ba? Baina 56. Quartier? Quartier Kimbanseki. Commune? Mbanseke? Ah, Bakanga kio date nini? bakanga le 5. Eh? Et le 25. Le 25. Mercredi. Heure nini? Vers 15h. Bakangela kio wapi? Nantra Kimbuta. Service yini kanga kio? Baba badipo gros baza nantra Kimbuta. D'accord, cédé micro epa ya Kasongo Yobison Tyson. Kasongo. Kasongo. Oui, passez devant. Bobota mimi Nabotama na kini. ça les quantième. Le 2 février Oui. 2009. 2009. 9. Pourquoi papa na yena? Kasongo. Azaliwa kufa. Azali. Pourquoi maman? Futila. Azali? En voyage. Village d'origine. Biso ta bayanzi. Bayanzi akati. Village nini? Territoire, vous habitez? Ngai bika province ba ni pina kuna na habité. Zamu tabagata. Province na bino province nini? Kwilu. Otanga batini nini? Nasuka na 2e secondaire. Opata classe depuis année nini? 2023. Obala? Te. Oza mwasi? Te. Oza bana? Te. Osambelaka? Michoni. Osala mosala nini? Na maçon. Ovandi wapi? Nafanya na route Mokali. Route Mukali numéro combien? Avenue Bibwa. Avenue Bibwa. Limon 20. Quartier? Quartier Kayolo. Ka?
Kayulu. Commune de Kimbaseke. bakangaki yo mokolo nini? Bakanganga dimanche oyo te oyo wana. Dimanche passé. Baya nini? Ba 15 heures. Bakangaki yo aparte ya wapi? Nauti musala retour Wapi nanga. bakangelaki yo? Bakanganga nazwa transport. Ana quartier. Baya bakangaki yo? Bakanganga na jeep. Jipe ya awa? Pesa mikwepa ya Kabangu Sakala Meshaki. Kabangu Sakala Meshaki. Botama na Kinshasa. Kinshasa de quantième? Na mwana 2001. Et d'identité 2001. Oui, kombo ya papa. Ndoka Chakala. Nani? Ndoka Chakala. Ndoka Chakala. Oui. Azaliwa kufa. Akufa. Go zutala simajana. Mama abota yo kombo na yana. Mama Inga. Mama Inga. Mama Yenga. Azaliwa kufa. Azali. Village d'origine na bino. Papa aza mutabandundu. Bandundu. Kuma 3 provinces, Kwilu, Kwango na Maindombe. Amtafishi. Là, vous êtes originaire, tu as Bandundu, mais précisément. Mama amuluba. Wapi précisément, on a d'autres ça, ils ont pas tribu, mais fait ça origine. Il a dit territoire. Papa aza mutafishi. Secteur. Kwilu. Kwilu province. Territoire. Aux hommes qui territoire. Il y a Fish. Fish. District ya Soute na Bando. Province. Province Kwilu. Kwangu. Oh. Kwangu. Ujanga baitidi nini? Alors. Ujanga baitidi nini? Suka na pamizi manite. Obala. Te. Obotisa. Ana mwana moko. Osambela kawati. Afe pa kwanza malamu. Msala nini? Ara seva. Azara seva. Obandi wapi? Afani na Masina na utasifo kwa ya terasa demi. Masina, quartier Boni, quartier nini? Ah, quartier 3. Quartier 2. Quartier 3. Hein? Quartier 3.
Avenue Biangu. Numéro combien? 35. 36. 35. Bakangaki yo date nini? Bakanyanga lundi le 26. Bayer nini? À 20h30. Na esika bakangele. Na uta pale bafe nanga batindanga sombela bango nguba ya Mobesu. Kubima imana na entrée ya Sifoko kote ba mama ba. Na entrée Sifoko. Non, na boulevard. Ah. Banani bakangaki yo? Kabasili. Hein? Kabasili. Babaka Lokoti guerrier. Babaka Lokoti guerrier. Comment là on Babaka Lokoti. Comment vous souvenez? Pierre. Guerrier. Pierre. Pierre. C'est quoi guerrier ça yote? Tu comprends là, mais bien monté. Robota mieux. Le Kinshasa. 1999. 99. Comment papa? Babaka. Azali. Azali. Comment maman? Malunda Malukoki. Malunda. Lukoki. Azali. Akufa. Village d'origine. Nous avons bien Betingi. Betingi. Meeting. Secteur. Nous avons Bataba Congo. Bataba Congo. Bataba Congo. Territoire. Tu vois, ok. Robotani. Vous avez un Congo central. Le Congo central. Otanga ba étude nini? On a ceux qui ont troisième maison. Option nini? Mécanique. Vous êtes célibataire ou marié ou divorcé ou veuf? Là, célibataire. Vous avez un T'es dans votre vie. Vous semblez la grave. Catholique. Vous semblez ça nini? On a ça, on s'est été. Il a une barre, quoi. Vous avez ça tête. Vous vendez what? Na Kimbanseki. Avenue. Kimbanseki quartier 17, avenue Aoussa. Kimbanseki. Avenue. Aoussa. 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 Aoussa numéro combien? 3. Bakanaki au date nini? Besoin de dimanche prochain.
Dimanche prochain. Dimanche prochain. Dimanche passé ou dimanche prochain? Dimanche passé, pardon. Na bayar nini? Bazoenga na moyo. Bazoenga na moyo kwanza bakatonza ya 15h. Est-ce qu'il y a bakanga tu? Bazoenga liboso ya porte. Liboso ya porte. Service de kanga tu? Police. Police ya Il y a la maison communale avec Mbanseki. je mettais le micro pour la police de Kanga. D'accord. Nani ayoti kombote? Nani ayoti kombote? D'accord, moneti. Oh, fantastique. Alogenda. Monsieur le président du tribunal militaire du garnison qui s'assentit, mon capitaine, audience est suspendue. On me rappelle. Repos.